ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kanong mensong Social Sports and Cultural Club menta kalai potrik no pra arjar arpulai kalapen kuno yak Interdong Football Tournament hagi kerdan beper hagi jingilek kai nam taki senrang kadang kerdan under 14 under 17 bat senior kat bayaki kan taipat don tangki senior kani jingilek kai kalong hamadan ur kaliar hagani gasngi lawan mensakilang duba Samborlang dingdo Presiden kanong mensong Social Sports and Cultural Club usamla Arilius Thaba badu organizing secretary ng mensong Social Sports and Cultural Club usamla Alan Kharkungor. Haga under 14 lajab dak umseng iar persya ika young age 11 lengba katai vreka. Haga under 17 lajab dak Shiperlok persya ika United Boys da Shiko Lanon. Haga jingelek kai senior pat kadong kaman combine kelajab persya ika dong kaman da Saula R. Kat bah kejing lek kai kentai pan lajab da combine 11 persya ika Friends United da lai Lanon. Ni kau ni syak ni kau wana syak kejing semua you play bla playing ni galat begini yo bani organize ya ni tournament kejing semua ko pasikat dai kaya cha kanong mensong Social Sports and Cultural Club apo kejing ilam jing bakman ko present juga club amar ban punya ke tournament kebadan hadu South League kategori kamdai ko besok kuma PE kadan nado ka under 14 jungi boys under 17 jungi boys but ka seniors jong men's but women's mi menta ka nong song football club kuma kadang menta ka third division pinyo ki fresh players na menta ka team pinang ka room kini under 14 ki under 17 se sutnat ba ki organize lang ki women's team ro mane ki women's competition namar ka sports kadilang hi Shindrang ru kadilang ikin thairu te itanat bani iwi ikin thairu labet ang ko milya ka jung ki menya hawani makani ka finals ngai ki witu sdahi berarti along ko mapi kendu Shiperlok hi tingi squad bani ka final football match ko itanat ka jilya ka kidan kinong job kidan kinong sa job te kinong job ru kinyat ka ta ka buromi bagi kinong sa job ru kin haban pedang ta ka jing sa job ko jung ki te hawani bagi ka match pedang isu akit boket yang early teams. All the best to both the teams and may the best team win. Please both.
They have been
Football Academy. Jangan 14 ayo bandra yang ni ka shield bat kimen. Hani kinti coach Sport Club. Champion. Creatures for selamat dengan France United bro. Creatures for France United women's team. Keep it up. Ganti. Creatures for combined FC women's team. Cheers for Donggoman. Hebat. Hebat. Ba klem iba sam nimla da yo hele kini gige baro ngalong tang unong peniat ngalong tang ba IT na menta jong bisa baro bagi yo kini gejeng kimen yo e kendolang haka sinong kamtam bagi la slem ba ngim jo sudah benile kai ka Interdong te ngaso kemen hadu kan ni bang ngiling yelang hadu kan ni te kini ki bajok barem kadon bagi jinjom jingram haka jingle kai te kublai shibuan basam klem mapi ngimla da yo gini medal bagi yo edeng ban yo ra shiye ne kim yo kan ke shil ke pila pendiang na bentau juni kublai shi hajar lu basam dolang dindo kublai nang don ringkat batu barobor na kapor se kapor pinang erap bingi baru kublai nang erap pi pinang shat nang kran pinang kiyo haka kam ke jam ke jong pi kublai shi hajar lu ya kublai siaparo di bawah cembenta naduk under 14 17 ini kikin thai kantagi senior baro raidon me dia kajin kublai nak kalian juga sports club hi kadai chai basam namar klam mai nimna amnyo ini ka madan ka bapha kam ni nangtai kini ki prize ke baro ugla ki clear namta ka jogi dikata basam idan ringkat bat ni bat ka sports club ban ni sekmar ni kermen skam basam nang dan ringkat bat ni ina kun kiyo lang phi ki under 14 ai kumbangi na kalian sports club ni dan ka jingmet ban kin tiwi pisia ni na kalian jingi nang prize tom shu na kalian sports club lingba basam inang perkiyo shu akini kisnam ki banwan Setang kata ingat aku beli kerpang ya baru baru ni berusnam thmai banwan ya pribara brawan cimentah ni aku beli